Pozdrav svima, ja sam Denis Balovac, freelance grafički web dizajner i trenutno se nalazim u Mostaru. Radim najviše branding, web dizajn, grafički dizajn, Amazon produkt slike, marketing i svašta još nešto. Na prvo pitanje bi odgovorio kako je meni bilo na samom početku i kako sam uspio pronaći prve klijente. Na početku je bilo jako teško. Radio sam na par freelance platformi i mislim da je to bio problem na početku, jer moj fokus je više bio da radim na više platformi, već što je bio fokus da pišem bolje, proposale, šaljem bolje upite klijentima i tako dalje. Tako da sam na početku bio na nekih par platformi i mislim da je na početku jako važno da imate dobar profil, imate dobru profilnu sliku, koliko god to zvučalo smiješno, dobar opis, znači šta radite, kako radite i da, znači ono šta radite da to bude onako fokusirano, što kažu niche down, znači da bude, recimo ako radite recimo web dizajn, bilo bi dobro posebno zato što je sada tržište prezasićeno, da recimo se fokusirate konkretno recimo evo na Figma, da ste Figma web design services ili tako nešto, zato što ima dosta ljudi i klijenata koji traže recimo konkretno postavljaju Figma projekte i onda ako ste vi fokusirani na, na jednu užu djelatnost unutar veće djelatnosti, to je samim tim se pozicionirate bolje i samim tim možete više da naplatite tom klijentu i da sebe brendirate kao nekoga ko je, ko više vrijedi i tako. Kako sam se izborio sa konkurencijom poput Indijaca i drugih koji drastično baraju cijene usluga? Pa mislim da tu nema borbe, tu je u suštini ovo što sam sada rekao da radite na sebi, ali ne na nekom širem planu, recimo da se razbacujete, recimo ako radite, recimo grafički dizajn. I sada recimo konkretnu naporku vidim da je jako zasićeno, da ljudi jako dosta traže prezentacije, znači, a malo ljudi ima da ih radi. I umjesto što ćete vi raditi recimo logo dizajn, što ćete raditi logo animacije, ove brošure, menije, flyere, letke, bolje se fokusirati na nešto što je ovako malo više plaćeno i samim time, znači, tako se borimo sa tom konkurencijom, jer boriš se u suštini kvalitetnim radom, znači kvalitetnim portfolijom i nikako se ne boriti niskim cijenama, to nikako, jednostavno puno energije uzme, puno vremena, tako da mislim da je jako bitno da satnicu stavite neku korektnu, međutim to opravdate dobrim portfolijom, dobro fokusiranim profilom, i onda nije problem naći klijente, znači, ali morate imati, znači, dobar portfolio, dobre projekte, ne mora to biti neki projekti što ste radi, mogu biti neki example projekti, recimo uradite nešto da je dobro i postavite. Također, evo sad kad ovo govorim, hoću da kažem isto da nije previše bitno da imate recimo u portfoliju 100 radova, to nikako, znači po meni najbolje između nekih 10-ak i 15 radova da imate ne više, ja ih imam malo više, zato što iskreno možete da ih brišem, ali mislim između 10 i 15, ali baš dobrih radova da postavite. Da li smatram da i danas ima nade za nove freelancere u BiH ili je postalo preteško probiti se? Pa smatram da ima. Nije preteško probiti se, ali jako je bitno ako odlučite se na taj korak i da probate freelancing, da znate da jednostavno trebate, mislim kao i u svakom poslu, ali ovdje baš trebate da radite svaki dan na vašem usavršavanju,
na projektima, na čitanju, na radu, na gledanju videima, na tutorijalima, tako da također da gledate recimo, uglavnom da puno ne filozofiram, jako je bitno da odvojite znači svaki dan vrijeme za sebe. Također jako je bitan odmor, znači odmor treba da se ima, jer freelancing je malo nezgodan što se toga tiče, jer čovjek nekad zna, pošto radiš od kuće i to, i nekad zna da se desi burnout, da se to ne bi desilo, jako je bitan odmor, znači rad, pa odmor neka lagana šetnja, neke druge aktivnosti, ali znači taj kontinuitet je jako bitan u freelancingu, znači ne možeš sebi, ne možeš, ako hoćeš da budeš uspješan, da radiš, da imaš konstantan priliv projekata, ne možeš sebi dopustiti recimo 5 dana ništa da ne radiš, pa onda ćeš 6. dan nešto da bidaš, pa možda nešto bude, ne, to ne. Koja su moja praktična iskustva s platformama za rad i kako danas izgleda tvoj proces traženja novih angažmana? Pa kao što sam rekao, moja iskustva sa platformama su različita. Recimo, ja sam najviše radio na freelance.com i Upwork. Freelance.com je sada prepun ljudi iz zemalja koji imaju ovako malo niži standard i tako, i gledaju jako da obaraju cijene, jako se teško tamo probiti i svima bi preporučio platformu za freelancing Upwork. Upwork je platforma koja ima sistem, znači i tu upravu gdje ljudi bukvalno hoće da naprave kao neku platformu gdje su freelanceri, gdje freelanceri plaćaju, znači plaćaju svoj rad. Evo mi konkretno na Upworku imamo nešto što se zove konekcovi, znači bilo ko da postavi neki projekat, ja kao freelancer moram platiti da bi na taj projekat bidao ili da bi aplicirao na taj projekat. To boga mi košta nekad, recimo na samo jedan projekat, nekad jedna, nekad dvije, nekad 3 marke čak, a može se desiti da ti se niko ne javi. Međutim, šta je tu jako bitno? Da ima projekata koji su malo jeftiniji. I konkurencija uopšte nije prevelika. Ja evo često, ne znam, zadnjih možda 2-3 mjeseca ima projekata gdje možda aplicira od 5 do 10 ljudi. I baš sam neki dan gledao video, momak pokazuje da te aplikacije koje on dobije su 70% jako loše aplikacije, ChatGPT aplikacije, znači sa onim smajlima, i tako, to niko ne gleda. Tako da mislim da kako izgleda moj proces, pa ništa, bukvalno znači tražite projekte koji su usko vezani za vas. Zato sam rekao da je jako bitno da znate šta želite da radite, da u vezi toga otvorite recimo račun na freelance platformi i da tražite te klijente, znači da specijalizujete, evo recimo želite da radite letke, recimo dizajn letaka, nemojte ništa drugo da radite, znači jer ima dovoljne potražnje za to. I onda specijalizirate profil za to i onda tražite te projekte. Ako klijent recimo koji traži, kako bi rekao, freelancera za dizajn letaka, otvori svoj projekat i vidi tamo, evo recimo šta vi mislite ako on otvori, vidi apliciranje i vidi tamo recimo jednog dizajnera, stoji grafički web dizajner i dole poruka ja ću ti uraditi letak, tako, a ispod njega stoji specijalizirani, ne znam, dizajner za dizajn letaka. Znači, normalno da će se javiti ovom drugom, još ako mu se svidi portfolio i to, tako uvećavate svoje šanse da vas zaposle. Evo sad da kažem malo u vezi AMS obrasca i kako sam se prvi put suočio sa plaćanjem poreza, pa ništa, bukvalno malo sam to istražio, vidio sam da postoji stranica sa AMS obrascom, mislim jako jednostavno. Popuni se, odnese se i plati se i to je to. Kako iz moje perspektive izgleda balansiranje između kreativnog rada i papirologije, popunjavanja
To je znači pitanje vezano za registraciju obrta. Ja obrt nemam registrovan, tako da ne mogu, ne mogu da podijelim iskustvo u vezi toga. Kakva je moja generalna perspektiva poslovanja kao freelancera u BiH? Koje su najveće prednosti, a šta su bili tvoji najveći izazovi? Moja perspektiva je pozitivna. Ja sam, jedan od razloga zašto sam ja odlučio da pravim ovaj video je da pomognem ljudima koliko toliko da im dam podstreka da probaju freelancing. Jer danas nekako ima jako puno ljudi koji bi voljeli nešto da rade, ali toliko nekako toliko imamo informacija, toliko je teško dobiti, mislim, neki posao koji bi ljudi voljeli, a ima toliko ljudi koji imaju nešto i znaju nešto, a jednostavno jako jednostavno sve to pokrenuti. Znači evo konkretno recimo na Upwork platformi, za postavljanje profila, mislim tekstualno i to, slika i to treba vam nekih 10 minuta. Portfolio ćete morati uraditi, mislim možda imate nešto, to postavite i to je to. Onda što se tiče traženja posla, znači kada krenete apliciranje i to, ja bih bukvalno vam dao savjet samo da ustrajete. Par stvari je vezano kod recimo ovako nekih platformi kod apliciranja posla, znači što kraće prijave. Nikako prijave da šaljete kao da aplicirate recimo za neki posao na LinkedInu, pa ono morate CV, to ljudi ne čitaju, jednostavno, ja sam pričao sa dosta klijenata koji jednostavno znači moja tehnika neka je znači bukvalno kratke poruke, napišem recimo da mogu to da odradim i onda pitam 2 pitanja koja su usko vezana za taj projekat, samo 2. Dam moj portfolio i dole napišem, nadam se da ćemo se čuti i pozdrav. I ta 2 pitanja, vjerujte mi, jako probude i dosta klijenata mi odgovori baš zbog toga, super, vidjela sam video ili vidjela sam da ste pitali dobra pitanja, konkretno da ste pročitali projekat, jer klijentima u suštini samo bitno da li iz tog teksta, da li imaju dojam i osjećaj da ćete vi moći odraditi taj projekat. Ako oni imaju dojam, ako vide interesovanje, ne neki AI ili neka čuda, tekst od 20 stranica, moguće da vam se jave. Što se izazove, znači neki dan sam gledao jedan odličan video jer imam par prijatelja isto freelanceri, često se žale malo na te konekcije da trebaju i da ulažu i tako, i onda sam neki dan gledao jedan video, Britanac je momak, ovako isto freelancingom se bavi i isto je na Upworku i kaže on je prva 2 mjeseca bukvalno radio neki posao recimo kao konobara da bi taj novac uložio u freelancing i to mu se isplatilo. Mislim, ja ovo konkretno pričam iz moje struke, recimo imate struka programiranje, IT i onda, znači, gdje se još više projekti plaćaju. Tako da na ovo se mora gledati malo kao na neko ulaganje, koje će se, ako Bog da, isplatiti, znači što se više trudite, što više ulažete i nekako istrajni ste na tome, imat ćete i, taj, povratni signal, i to je to. Znači jednostavno, što se freelancinga tiče, znači bitna je ta, evo rekao sam, ustrajnost, bitna je znači ta dosljednost, znači da svaki dan nešto radite, da bidate, da radite i znači da cijenite sebe. To je jako bitno, to sam učio malo težim putem i nakon dugo godina, znači cijenu nemojte obarati. Znači cijena mora da ostane kakva želite, ne ni kako vam je neko rekao, nego koliko vi sebe vidite. Ako vidite sebe da vidite $100, stavite $100 sata. I znači ustrajte na tim projektima, mislim na početku spustite malo, ne previše, i onda znači držite svoju cijenu. Ja sam recimo na početku imao par projekata što sam uradio malo jeftinije i to, i
jer, kako bi rekao, ako dobijete dobru ocjenu, mislim, rangirate se bolje i to, ali recimo sad kad bi počinjao, sad ne bi nego bi radio ovo što sam vam rekao. Znači, dobar portfolio, dobar opis, sve optimiziran, dobra fotografija, znači gledanje ravno u kameru, osmijeh, dobre portfolio slike i bidanje, znači konstantno bidanje. I morate ovo čak po meni, znači, odraditi neki posao sa strane, ne mora to na mjesečnoj bazi biti ili nešto, i uložiti pare u ovo, tako da naravno, znači, za bilo koje freelancere, znači, ako imaju neka pitanja, bilo šta, mogu me naći na LinkedInu, Balavac Denis, ja sam uvijek, dosta ljudi zna, znači, ako treba nešto, ja ću pomoći, ja ću i usmjeriti freelancera kamo i mislim da ću im par savjeta, nije nikakav problem i stvarno mislim da perspektiva freelancera u BiH je odlična, s obzirom da, kako bi rekao, imamo recimo dosta talentovanih ljudi koji jednostavno ne snalaze se u firmama, ne snalaze se u nekakvim pritiscima, ne snalaze se, voljeli bi da rade, ali ne znaju kako. Tako da ovo vjerujte mi, sve to u vašoj glavi da je nešto komplikovano, da to treba sad povezivati, kako ću platiti, jako ide jednostavno, samo se pokrenuti treba i to je to. Hvala vam na pažnji. Pozdrav!